Seo raibh Còig Criomagan mo Chait Mhòra. Ik adib a còig. Get a vís Chait Mhòra a sealach hias an talú a táirú cumasach snab agus cruúvan a hríb. Ik adib a céhad biljónin a catal son suas go fichiad oer de hietje sin lá. Nach iad ha forstenacht. Ik adib a trí se chitain an Chait is loie a haun, so dan gaib aster de hiskit míle san oer a rein an ddíadach trí jicken. Ha sin is loie na gewór a hulle sors a cad. Wow, agus ik adib a ga ha tigran idir vi min koerst son mo ga vian bliane. Chanel maach gan dunne idir vi min koerst son ach 300 míle bliane. Wow, de ma eentje nog. Agus ik adib a hun, maar de geesjef ha bobcat ho snog ach ha eet kunnersdag. Sitting in a kreter en bekkesjo, vee a gelok agus en ige. Nach eet ha ik loch. Gedachtje.